Добро дојавте во новото видео, снимам најава. Тоа ми беше многу паметен и на OBS не виде дека му исклучено десктоп аудиото. Дека снимавме преку Discord, поточно ова видео е едно видео снимано за неговиот канал, али одлучивме да го едитирамо на мој и на негов начин. Можда некој делој од мојот видео нема него или обратно, зависи. Најверојатно ќе бидат две различни видео, смисло он ќе ги има првите 5, ја другите 5. Ако испадне кратко, гледате комбинација и кај мене и кај него со различен едит, негови Instagram, YouTube канал и што има уште, шоп, не знам, у дескрипција, така да фоловните го, субскрибните му како и да е, ја да не должим, идем на видеото. Мислим, јас сега ќе идам да го едитирам, а вие ова го гледате завршено, така да идемо на видеото од кај вас. Ставите лайк, ставите субскрайб и идемо на видеото. Зијан. Као лоше нешто, као да ти се деси зијан. Погаđamo riječ, ako podiš jednu, to ti je jedan bod. Ako ti treba pomoć neka, lupa sad spomeni tu riječ u rečenici, onda je pola bod. Uglavnom, na šta si mislio? Da malo mi opširnije piše, pokušaj pisati. Мајко, радit ću taj posao. Sine, imaš samo zijan od toga, ništa ti dobro ne donosi. Dobro, može proći, dobro. Ja, šta je škaf? Kaf, a meni će biti teže pogađati. Nešto što se jede. Ne, nije za jelo odmah. Nešto na kući. Svako je u kući. Nije, U ne, kući. nije na kući, u Aha, kući, kao i u sobi imaš. Ormar. Da. Jel ozbiljno? Ozbiljno. Koji sam doktor. Taj je lapiti. Ukrasi. Kako? Ja sam pogodio? Jesi. Pa asociram, kao brate lapiti, kao ukrasi šta je. Daj. Uzeti kao neke faze. Mislim se da nije šao pogled, hajde. Šajka. Koriste majstori, najčešće. Ja ima i neko, znaš, po kući ako ti treba za nešto kao. Ona je ključ za odvrtanje. Nije povezano sa ključem, vi mislite. Nije. Daj Da ti spomeni mi maksimalno rečenici. Daj šajkata da okačim sliku. Šaraf? Pa da, Ekser. ono drugo, ne ekser. Dobro, pola boda, hajde. Heravu. Češalj. Pa nije. Lupio sam šta je za hera ovo je. A dobro, malo poslično da ćeš, jebi ga. Ono za žene, ono četka onda. Nije. Lukući. Može biti. Nije predmet. Opis za nešto. Nije mazno, A. kao znaš. Ili tekstura neka? Ne. Nepismen neko, šta ja znam. Nije. Isto je nepismen, ali blage veze nemam. Jest i uherava ta slika. Ukrivo. Bra. Ajde. Kriminal. Jebi ga, šajka da. Šta je šajka? Brate, šta Ajde. hoćeš? Šajka, jebi ga, brazeru. Torbiće. Ma isto je, brate, skoro. Torbica. Pa, dobro, ovo se ne računa. Nema šta se ne računa. A šta, brate, isto je. 2,5, nema već. Ja, koji burek sa sirom. Ovo je minus bod. Sa mesom, bre, samo sa mesom. Dobro, plus 5 boda. Čekaj, ja sad. Bosanci, izvinite, jebi ga, ali se slažem sa vama da je burek samo sa mesom ili samo takav jede. Tako jede. To su bosamaci. Onu komodu za televizor. Nije. Tepih. Nije. Znam da je nešto, vrate, glupo i jednostavno, ali ne znam šta je. Ajde, pokušaj. Ne znam, ajde šta je. Drvene stepence. Nosija. Ti dam kesa. Nije kesa. No, zimska odjeća. Ljetna odjeća. Ne, brate, isto se kaže kod nas letna zimska. Kućna odjeća. Nije kućna. Jevi ga. Kako se ishaj. Obuci nosiju. Daj. Polo i to, razumiješ šta ti kažem. Narodna nošnja. Svaka ti čast, brate, ali minus 5 poena. Hefta. Heftalica. Da nije nešto opis za nešto. Kao budalo. Vidimo se u sljedeće hefte. Sljedeće nedelje. Bravo. 3-3. Dobar sam. Avlija. Otvori Avliju. Kapija. Vrata. Da. Ibretit. Prsluk. Evo ja se ibretim. Evo ja se ibretim što ne znam. Ja se ibretim što ne znaš kao. Ti se smeješ, ti si srećan. Nijesam. Jel to? Ja se ibretim. Ja se žalim, šta? Jel osobina nešto? Ajde, reci šta je. Čuditi. Se čude. Kako se čudite što ne znam kad ste vi Bosanci, ja sam Makedonac. Klun. Prozor. Fizički se vidi ovako. Kažem ti da je na živom biću kao asocijacija, ali nije na naš. Rep. Ne. Krzno. Nije. K-L-U-N. Ajde. H ili K? K, brate, kljun. K-L-U-N bez lja, kljun na vašem. Kako nisi povezao? Sam glupo. Čenifa. Moram da idem u Čenifu. U WC. Bra. Ajde, jump. Marko je polomio jump. Čašu. Prozor. Da. Da, jel? Ne, da, ozbiljno je Pa jel da ili je da? Da. To. Taj je sa tarabe. Penijem se na tarabe. Ne tevine. Jamli, to je nešto što smo se igrali kao mali. Kliker. Yes. Da su džozluci. Pranja. Patike. Ne. Kao majicu, kao farmerke, kao trenerke, nešto kao... Jel se nosi, jel odeća? Dio. Minđuše.
Nije. Slušalica. Nije, naočale. Kap, sad sam se razmišljao da li naočar ili kap, ali rekao kao fazon vidim čus. Sve si nabrao nego naočale. Manđa. Naočale. Sana je. Naranđa. Nije voće. Povrće. Mislim, stavlja se, ali nije. Idi stavi manđu, brate, kao da jedeš, kao ali u fazonu isto, nemaš rečenicu za hranu, brate. Da, nije. Daj mi još jedan hint. Tog jela imaš dve vrste. Čokolada. Paprikaš. Ja, naš kad bi pogodio, nikad. To je fasunga. Luster. Meso nešto, krompir. Pa može biti fasunga. Blagene, ama čim ti ne znaš kako Namirnice. Greblo. Je poznato mi užas. Grablje. Ono za lišće, to je, da. Jel? A znam da je isto, brate, ali znam da se zajebeš na istim rečima, pa zato ti... I hvala što gledate video, ova video je part 2 ili part 1, ne znam koja je od kaj dani. Stavite mu subscribe, stavite mu like, stavite mu follow na Instagram, imate sve dole u deskripcija.